Primeiru Ministru parabeniza a Komunidade Musulmana no husu kria nafatin amizade e laran. E a celebração do Idul Fitri sexta e a Embaixada Indonésia, Primeiru Ministru que relaciona com Musulmão, parabeniza a Komunidade Musulmana no que celebra Lorombot, a foi na lausação durante Fulanida. No husu atuamutu kria amizade, o Hanoi e Dedet desenvolve na São Timor-Leste na Beria Cliutan e o futuro. Neneduni o Inhamai, embaixador Mangulo, mai tambamos niamos laglio ni filona, também nem magam. Obrigado, embaixador. Ba muçulmanos do Nebe e Timor. Itália, agora e o mundo. Funo bota bebes. América e Israel, Açores e Irã, e descia problema, minha, problema, oemos, o embaixador, o pertamino e ami, arela gono e no samaca, impacto se fluido de e da Simone. La bella maestra che può venire di Moris. Nelle dune, Babamalo, Sirtama, Musulmano e Timor, a Kogo, respeito e todo mundo. A noite, kria, domingo dame, por ida, bela, Heri Raine, Nuri Raine, No Embaixador Indonésia Timor-Leste tem loro Idul Fitri sai nessa loro na especial basira também loro nemos sai nessa encontro amizade entre Komunidade Musulmana e Komunidade Israel. Hari yang berbahagia ini adalah hari kemenangan bagi umat muslim dan kami atas nama pribadi, keluarga dan kedutaan besar Indonesia mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga negara Indonesia dan juga warga negara Timor-Leste Muslim yang ada di Dili dan sekitarnya. Dan momen ini adalah khusus karena sangat istimewa karena pada minggu-minggu ini juga kemarin kita merayakan Hari Raya Nyepi. Dan minggu lalu juga kita mengadakan acara Hari Raya Imlek. Dan hari minggu-minggu ini adalah hari puasa bagi umat kita Katolik. Jadi ini adalah khusus minggu-minggu ini hari suci bagi kita semua. Himbauan kami, kita harus kuat, kita harus strong menghadapi masalah ini. Dan kita harus bergandeng tangan. Kita semua harus saling membantu, saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan. Nah, inilah konsep hari ini kita silaturahmi. Justru dengan silaturahmi kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita tidak berharap ini akan berlanjut lama. Tapi kita, apapun yang terjadi kita siap. Kita lihat harga minyak sudah naik. Mungkin Bapak Ibu semua naik. Dan tidak lama nanti bakal berdampak ke yang lain. Antes de celebrar Idul Fitri e a Embaixada Indonésia, Komunidade Musulmana halau solat e uluk e a mesquita anu Kampung Malor. Enquanto durante o total Komunidade Musulmana Timor-Leste besi kriun ida, equipe cobertura Jemen.